Anjak budak kemarin ngagawean aing. Bangkeun aing ke sawah nya tiris, sapu-saputing aing nirisan. Dibalas ieu ku aing. Wih, Jar, mana dia? Daun dia. Aing deket sampah ya. Mau situ. Ulah izin bikisan, bisa cek dede, aing mau perlu. Oh geus, tangan dia. Oh, Aing naon dia Rukman? Wah, iya ada kagawean yang dia ya. entah geus ke dieu ke radio. Awas ya kagawean yang dia. Ini anjing rokok 2 batang doang. Ih, cai gesek dia doang. Ih. Coba yang ini sendal tah. Emang dia nak kemana? Nginjem sendal tanpa pes. Ini ke mallnya si Siti. Hi, gaya dia letik-letik ya. Oh geus yuk. Tah. Tah. Buset, itu seneng di mana? Yang sebelah lain. Aing menang di buri, ngalah pas mati lampu. Asa pilih bae aing mah. Terpenting nyokotna. Si keneh mah. Pantesan goreng sendalna. Ieu budak gua berterima kasih nak kena aing. Oh, ampun-ampun aja. Ada yang tenang. Naon? Ai, si eta tekap kapok. Da asal biang kerok. Lu lompat ke Lukman. Tuh, ya terigu badan amat sih yuk. Tapi anak wae lah. Tapi anak wae lah. Aw, ayo nomor ke sendal ketong ayo. Asli nomor ke sendal ketong ayo. Orang ngaruh. Woi. Enak sih mana ramai. Nomor ke sendal ketong ayo. Tuh, sebajar tuh. Mana banyak ah? Wah, asup aja. Baru rujak dia Lukman ya. Ngalau batur baik, dasar dia biang kerok. Ya, mau ganggu juga. Mata banget ya. Tas si Lukman ngomong jaket tak. Gawean aing yuk di pemakai sendal yo. Weh, tuas na aing per. Sedikeun. Lalu ujak tak budak. Bisa masuk kebetulan. Wah, lu saya Ayo. tadi lah. Ujak tak budak. Sok sih. Jajan lah aing lapar. Mang, balik. Mana itu? Itu jualannya. Mang, balik. Mulai seperti itu lah. Hai, nang si dia kegerokan bae. Agak aneh yang bae dia. Nak beli sosis jeung cae. Dia nuk ngeliat pengutang. Utang. Encok. Ih lah bawa mang, ari menang ngutang jeunkeun, ari teu menang jeunkeun deui lah. Oh, geus tangguhan kayak koeng jinkeun. Oh mang. Pantesan torek tekadenge memang nama kayak gengset iya dulu. Yang gede dan kutuber. Ya, sosina ya. Beda be menang ngutang mah. Sausan je. Segala yang pakai saus di dia. Nuloba jeung kecap nata. Masonex nama Masonex. Ya, sosina geus beres saus loba. Nuhun mah. Kaduhung aing keluar lah amun dia ngutang mah. Ai poho. Daina udah. Baik dilah. Mang. Ayo nang di situ ya. Daina tinggalun. Dia. Ya, ngas udah balik deh. Nuhun. Oh, wes. Nanging mamarah bae mah di. Jelma gendut mah, kedua kadahar beda. Woi, oh aing boan, dia udah bayar iraha. Ih, memarahan bae. Keng, 7 kali mulut tak karak aing bayar. Ngutang doang ge ih aing mah. Oh, guys. Tesa coba. Asal bae mentan itu namun Udah, aing aus. Terus di mana dia? Ih, kepo. Oh, si Tanu kudang kemarin ngagawean aing ya. Weno, aing bos rap ya. Wah, aing kudu waspada ya doangna budak ngagawean aing deui. Ih, Lakukan dia. lak botol. Terus dia berem tapi sambil ngedar sosisna. Onggus, awas dan nya ngagawean aing. Oh, moal. Woi, ini cuma dar bae ya. Cekal ya. Awas jangan ngagawean aing dia. Oh, moal. Terus mati kan nyinyina, sosisna ge. Berem. Bae Lukman ya. Halo nyak dengan ngagawean batur beda. Dasar dia biang kerok. Kotok karunya amatnya dijadi endok can aing paraban ya aing hendak meuli parabna lah tapi masa aing meuli parabna kudu mau kotoknya
Nah, beneran tay si Lukman. Udah Lukman, dia. Naon? Pangcat kautan kotok aing. Aduh dia nanda kemana? Aing hendak keharpulan kadang meuli parapna, karunya eta can dibere parap. Oh geus itu. Nya? Oh, minta mau di dia. Oh. Wah, modal namanya nak kemari. Ya tengah gawean saatnya membahas dendam. Mulai kotok, lapar betul. Angkat poin. Wah, kotok aing digawean maunya ku si Lukman. Ah, udah sujan lah. Alhamdulillah seueuh. Walaupun kotok menang maling, gak apa-apa lah. Weh Lukman, mana dia kotok aing? Geus sih ulah ribut kotok bae. Gerak ke darahnya kayaknya. Weh Lukman, mana ya kotok aing? Aing geus melipurna ya. Enggak ulah ribut kotok bae gerak darah tah. Daging ngicip deui. Boleh ya. Kotok aing mangga. Geus ulah ribut kotok bae gerak da bek ke nulan daharna. Banget. Kumaha yang ngomong ke sikir. Kotok takut kayak goreng deui. Ngomong naon dia Lukman? Sebenarnya naon? Coba dia ngomong bener coba. Sebenarnya kotok nu dia daret teh kotok dia yar. Man dia mah. Teu kapok-kapok ininya. Ampura yar, aing hilap. Soalna aing geus kelewat lapar yar. Ampura yar. Ampura yar. Nah, dianya dasar dia bengkerok. Oi, aing gak butuh duit ya. Ayo, Serius sih. boleh serius aing kemarin geus serius tinggalkeun. Aduh, udah yuk. Ngajaran sama bucin. Anda karena yang bucin. Dia aja nggak serius butuh duit. Kalau lagaan, dia butuh duit gimana? Kalau butuh belah pokoknya mah. Ini kan jual tanah ke dia. Berduit tuh. Yuk, ayo. Kan recehan. Atau itu mau permen gimana menang? Kemana ya mau duitnya segitu doang? Terus semua kata dia. Aduh, salah nawarin ke jelma aing. Emang siapa gua tanah? Bawa tuh dia mah saya ember. Lumayan nyuruk teh kucing. Ciri di dia kena kagak? Lek, di kopi jing. Kira aku ngobrol kopi na. Iya duitnya ya, yang mager mulina. Teman ku Arif, udah kulin sama ngomong pagar. Mager teh ya, malas gerak, bonteng puan. Tuh mana tuh? Mana kayak dimana? Enak sih, tukang belikan yang kopi ya? Di kopi di mana? Di mana bae belikan? Kan sekarang kita. Dina ya? Iya beli kopi naon? Kopi di dua, hiji amis, hiji ulah amis. Oh guys, tanggung di dia. Eta mah budak mau penggawean aing kemari. Tah, gawean aku ingat. Duit aku kantongan, kopi aku ngomong bae ngutang. Manehna ieu nu bayar? Wah, Pena. keluar kopi. Tapi pangki warkop kopi amat. Merek-merek. Naon deui ieu? Mang. Non ceng. Dah bang, galak amat. Jangan gitu atuh jualan mah. Murah senyum. Emang deh Lukman. Beli kopi, nuji amis, nuji ulah amis. Kau nges tangguan dede. Kayak nyun kopi nah lah. Mang woi, geran. Ya kopinya. Kecik gulancan ya mang. Ih, ho. Gulan lagi ujing. Enak naon. Uyah daek. Oh geus tuin. Oke, so tua. Honda dari gawean koin dia. Mang nun. Woi ceng, bayar gencan dia. Kemang lumayan salib yang sukas. Yuk, kopi na yuk. Yuk, kopi na yuk. Yuk namis, yuk nanti. Naik dia lah. Oh bos, nuhun ya. Oh, Mana kopi aing udah habis? dia kopi dia. Cina apa sih kopi? Pan yasin. Jangan selupa ngawan orang. Wah, jangan. Nih, ngopi dulu lah. Ya, gue yang mulu pertanyaan sih ayo. Nah. Coba namun sisadana embe kumaha? Suara nak beta. Be. Teh bayawak.
Mau di denge-denge mau ku aing bewak mah. Assalamualaikum ukti. Dia mah belon nanya ongkoh. Lagu lah, geriung, NKS, ngantuk, udah dang beti-beti. Oh geus. Udah udah nanya nih mah. Oh geus. Aing seru panjang SD mah belon. Lumayan nih guys. Selainnya mangga udah kena ini. Ada sidang iya mau nih. Wah, ibu udah kemarin kegawean ayo, gantian dan gawean di kuai. Gawean makin naon ya? Nah, areng. Kasep sih ah. Angki. Lumayan. Langsung deh Lukman. Tuh, tenan naon? Kawan batur keras bae. Betul ke pengen dapur. Emang kenaon? Dulu be. Ayo lah. Ya banget. Woi, banget dia kenaon eta. Remeh hong gitu. Aku minta berasa aku. Tah ngaca bego banget dia. Naon buat aing? Tadi nang kasep dari rumah. Bang kita banget saya. Seru aja. Oh, anjing beberapa dia. Wah, pegawai si Lukman nih tadi pegawai Rasa hujan jadi jalan mah. Oh, tadi dia aya. Batur. Mereka tek aing. Coba ilikan nanya aing. Wah, satungan. Nekan nu. Tuh. Wah, panggil melapor ke polisi. Aing begadang capek. Ada kecil. Iya, aing jalan si Lukman yo. Jadi lu tuh si Lukman di mana? Ini gini aman. Usai orangnya. Aduh, budak sih. Woi Lukman, ulah kabur dia. Aing Mana? Kemana? Aing ini saya pun pakai cai. Kotok aing diakan kunyana. Aing capek romeh honggi yeuh. Woi, cegat. Mana? Bunong. Dia kan. Benang dia kuaing dia. Alip. Dia. Aing eta, da amis da. Dia kuaing. Tano. Kopi aing kamari asin. Dia. Ya Allah, tega amat dari main nyangan ke.